imana ishimwe cyane nibyo dukwiye gusenga mugabo gusenga ntibizotuma abasoda bataha ntibizotuma abapolisi bataha wapi n'abakozi b'imana kubera iki abasirikare bo kwa Senakiru baje gutera Isirayeli imana itabatumye inkuba cyangwa batwara impemu basinzire bapfe ikamanura umumarayika afise inkota akica 185 byishije inkota intambara imana ishimwe cyane igihe Herode yisaza yicaye ku kibuga agomba kwica abantu b'Imana imana yakoze yahamagaye umumarayika yakubise pompe hageze azikure kuri kofe giza aravuga ati manuka umuti kuri kofe giza aramukubita ikofe arapfa aturikinyo arahwe Yesu asanze bahumanya urusengero rw'i Yerusalemu mu ngoro ya patayisize utwondo ku miryango ngo avuye ngo ndaguhumano yazinze iki moko bijya mubona bakarateka bigira ngo baze gukubita mu nshaku nimba ari mu nshaku kakana bijya ntibababeshe ngo vyavuye ngo mu Buyapani na ni Yesu yabizanye yakubise abantu mu nshaku bwande ngo arayizinga arabakubita bakangute bose barazoga imana ishimwe cyane hari ibintu bimwe bikenera mu nshaku ubu sinosanga uri nkubitira umwana uri kuramuvuna mbona ngo ce nuzuzwa mvuye ngo mwizina rya Yesu oya suko bigenda mbanza nkugutora neza nkagufata igufa nkarishira ku ivi hanyuma nkarituritsa neza imana ishimwe cyane hanyuma nkavuga nti ndatabaye umwana wanje ndagiye kuko Dawidi igihe yatabara intama zaze kuramukanwa kidubu ntiyakoresheje gusenga gusa yakoresheje inkoni yaragwanye igihe Imana imuhaye kujya kugwana na Goliyati ntambwiye ngo genda uyibwire ngo mwizina rya Yesu nguhoraho gukubita yavuze ati Dawidi tora amabuye hano bamabuye atanu Imana ishira umugisha kwibuye imana ishimwe cyane haleluya iremera gwanisha amabuye hari ibintu twahamagara kugwana barokore basore mwamwe mwankumi mwe musenge ariko mwitoze muje kwiyandikisha mu gisoda muje mu gipolisi muzogwanira igihugu cyanyu ariko ibintu wujujwe